Kasorkar jilla kaladan ha kalenti ban penhe no ya ka Kad Liengsuiñ ha Umroi ka balong ka wei na ka thong ban pensok ya ki pai ba nong le nyong wan na ka jilla ban ha ka ju ka poru ba kan long kum kata kalat ban ai kam ai jam ki khon samla ra dala ban penhe ban penroi kam ya ka ni ka Kad Liengsuiñ ka badan ha Umroi ha Ribhoi district Symbud Myntri Kasorkar jilla bat ubadei ru Myntri badei pet ya katana transport uba sniau phalang dhar minta kasing ulalek ban jurip bat ban pelong ya ka jingelang ha Umroi airport na ka benta ban ya ther ya tai halor ki lenti ban penhe no ya ka ni ka Kad Liengsuiñ jong ka jilla ha ka ni ka sngi na don lang ru na do MLA ka Umroi uba daman ba lamare u chief secretary ka jilla uba DP Walang u deputy commissioner ka Ribhoi u Abhilash Baranwal u Regional Executive Director ka AAI u M Raja Kishore, Director ka Umroi Airport Rajiv Rajan, bat kinthop ru ki officer na Kasorkar jilla pat na ka Airport Authority of India. Ni meningila don meeting bat ni official government of India tu komisi delegation angkat bat ni nong pek pada hari airport ni. Agak jadi don lang chief secretary dongi bat commissioner secretary transport bat di very official transport pangan angkat baru lokal ini ma teman baik kembali baru lokal ini sini bakal jadi perlu ini meeting yang main baik bah ini government ni lah serius bah ini benar expect tapi soal pun report pun kita ada yang belum fiscal dan mentara tu belum mentara yok dan second report naga airport atau dia ka possibilities kadon ang badon ka ko ni bagi habang ikan bersokar ya lembang civil action ministry namar kartum drawing ka plan kila layout apa ini kartum implementation so kila dalam imatkan long possibility ban expand airport and they don't katu ni bagi guidelines sebab ya keren berbagai union government kami action katu ni kami possible expansion maka expansion kat sering boleh mentang bagi lapi import kadon galam expand senigaya plus to hab acquire kumas khandriu akar bat ka extra additional land bat ndriu akar ga parking bay juga airport kata yang beni dia kata next day after tomorrow we be having cabinet you get clear fast in the cabinet we will move ahead dan kat tu ni guideline bahab exam ni nak request government ni kalau exam kita ilala bermantra ini bila ada kumar pada E320 bagi 320 untuk milang apabila 320 itu berbasis Pak Prabowo more or less 321 pada umur kalau kat kumbus itu punya is possibility ya andai don stock kat tu kan ni baba don di hab exam hab request ng government of India dan lagi exam kita kalau ahead of the cost nak kata dalam exam kita kumbulong mentang di kerai kelak ban long very genuine kan hilang extend kita propak tu kan semua kita kat kum latest survey ni kuat man persang man awet ni nak kata dalam extend di survey second kali dan lo lepas sekali secondary pak kita very much within our own present dan kita situ dan kita situ kan lain hab ori di gilong dan ori di gilong bat kala apa su prahaja kurta kena itu hutan tengi persang man awet man expand ground with this side hani don katuk ani bar ki don ga guideline ban don kam ka site kata kare don ki atkum ga prosedur ki ya kita ni hab request ya government India ban exam ni kila ban exam ya kita hai teka bun don kam ati lo kala feasible ban land big aircraft teka ba extend in runway towards this side towards this Indonesian road side is exactly what you raise kadimu dongin dalam dep kaning master plan hang new airport in le tip-top kumulong gini airport maru MLA meni udang race ka meeting ba nang bon gini giliti nang sateng ina unur belai ni patle mata just temporary nak mentah ni kuat dalam orlong gini ke airport ko bahe kana do exactly like how the other airport in the whole country do PR ni parti bah kan ur comment pen hai lare ka orlong ni bun hakin yo mar whether direct employment or indirect employment minimum gini yo bela 100 pound channel mai mamang tang airport ni kali kamai kam tam
Hargawan di flight bah tang tal sausan spa pelik tak cidung kam lepa. Driver hang tam minimum segi dukan syah dukan pro segi cafe gitu gini. Tak jing ang nut negi sorkari ban penhek gini kami de katai to create employment. Hadai kabar ban suk kali kawan 6 kam sumen lesa. Oh tikum macam lek kata.